Bwana Yesu asifiwe. Mungu gete tu ajire ko baradera jibese. Sama lieta ngoro kwa Steven Nyarangi Onsomu. Onde coordinator yo mugusi Nairobi ngima na diaspora. Ngabaka America nje the that. Kali biya mu rojende. Ina rojende to nako banka to nakwa mererania to nakuburuganira nka no mwana uchafete. To batebaje tumutigere abakorere mirimo mbuto korayo. Mwishimi wongwae uwakerambia mono kwa ngete mirimo ngabe advisor kwa advice to kagamba biya to bwate segi na muntu ntwarwani abanda to kagamba biya igento to gusaba ubugambi nyasaye gakoire mwakere ngambia mono kanye kabuno mwana uchafete yakanyegete to kore mirimo chipara chigurwe amacha to kabangena bakonyu abana bitu banyore mirimo amangana amange mutagite tuchanga chibese tusikimira mu nyasaye ongo basabira abantu ba minto abana bayino bali Nairobi bali bachire Nairobi batebi babwatere kurororo bachoro mu MC ororo bachoro mu chumba ororo ekiagara kuruga iga no mugusio kuruororo kurukuchafete ali Nairobi to konyoro muntu tubwata ba MC 20 ekero mugo sabe ebasari yo gusomia abana eko baraisi wono wasangi Nairobi tubwata chikuodi 50 tunaisano twasangi tubwata ba MC bane ndubwate no mubungo yomo tware kubagana tutigenda mwamwe onye kubwate ndamwe ko etigera sotigi toika Nairobi tobeka neamo tochora abunge batatu tonyora ba MC no na ba 20 abo tugusikika sakwitu kyo musibosio tototererie ntokuna kumigana nka elio mwerio ira nase Yesu abarogi mbalenga bale mambo linya saba kanye ntokera nase Yesu twensi Mheshimiwa Chafet, we will support you fully, we will work together. Mwako itungwae mbia watu ira barayi bali mwachire Madam Donya biyoko guide kyoto kubwatisi na ndo kole mirimo yawo ya Mheshimiwa Simbarati eto saba korancha samarita na mabera Yesu Kristo korera abantu bakisi emirimo tiyagisegi yani kurumambi ngabambangere kurumambi yabagotebega ndikawe karanza okole mirimo isaransa okole mirimo unungu akora gasibozongo. Mungu awabariki. Asante sana. Ono muntu umia ono onde bwenzi okwena Nairobi